bħala kawtela m'għandniex għalfej nippanikjaw. Ma għandax maskra, Ed. Le, dik essax mhux maskra ta' Ma xinix. dik ped ta' wara tqala. Ja. Ħajja ġibt li maskra bħal mandara kell dik għalija maskra raġi ġmien. Issa jena bħala raġel 40 sena li jinda xej old school, there's what tinbewwes ma' ħafna nies differenti. Dajjarni jenu kollu. Għalhekk mhux ħanħollhom l fuqi, anke x'il-mara tiegħi fija taf kif, ħanipprova fuqek. Xiex? Ħannuħdok f'ftit postijiet u ħanaraw minħa jintreda miegħek u hemm nifkem lek ma-tbusmaret. Xie, għanamel bħalom jien. Mela ġibtek hawnhekk paċevilla artidnub, tajjeb. U ħanaraw jekk hawnx nies li lesti jbusuk hekk. Kif ġiġi? Għanamel Għax kif għadna, inti xieref min jaf kemm ilek ma tbus mara barra l-tiegħek. Nanka jena ma jena iktar frisk. Inti il-ġil nisa kollox, ja? Ġifir, il-ġil nisa, u ideali. Excuse me, come. No. Not even you? San, tħalli li naħda. Xaħat, wieħed, 5 euro. Ħani prova nħallas. Kiss lips? Yes. Oh no! On the cheek. Kiss. Cheek. No. Don't stand. I will hold him. Don't touch my lips. No, don't touch her lips. Okay. Oh, thank you you. very much. This was very special. One kiss. Why not? Shay, hot, son, hot. Can you give him a kiss? Kiss, yes. Come on. Come. Helwa kienet. ħafna. One kiss. Okay. Beautiful! Thank you very much. How was it? Good? It was all right. No, out of 10. It was a 9. It was a 9! Amazing! Snibel zinu, da.